Ćao drugari, evo javljam se opet, ovo je novi video, četvrti po redu, da ne gnjavim. Tema je kako pronaći posao u Nemačkoj kao kuvar, šta kad pronađeš posao, šta sledi dalje, procedura i tako dalje. Ja sam krenuo inače sada do jednog tržnog centra, treba da kupim neke stvarčice, pa ću iskoristiti ovaj deo pešačenja do S-Bahna, do voza, da snimim vlog. Znači ovako, kako pronaći posao u Nemačkoj? Pa, postoji više stvari koje mogu da vam pomognu da pronađete posao. Prvo je da poznajete naravno nekoga ko već radi u Nemačkoj i da vam on preporuči gde, šta i kako, da vam pomogne da dođete, da obavite intervju, ako već treba intervju da se obavi, porazgovarate sa vlasnikom lokala, firme gdje ćete raditi, gdje bi trebalo da radite, i naravno tu se vraćamo na onaj moj prethodni vlog, a to je da morate znate nemački, sem ako ne dođete kod nekog našeg vlasnika restorana, to znači totalno neke druge stvari. Ja nemam ništa protiv naših gazdi, vlasnika restorana, ali prosto preporučujem da ako želite da uspete i ostanete u Nemačkoj kao kuvar, tražite nemačkog poslodavca. Ovo nije protiv reklama, ovo je prosto savjet, jer sam ja imao jedno loše iskustvo. Eto, to je to. Drugi način kako da nađete posao je da, naravno, internet, sve je na internetu. Znači, potražite web sajtove na kojima se nude poslovi. Ja ću dole u opisu ovog videa napisati neke sajtove preko kojih možete naći, potražiti posao. Opet, to vam je potrebno neko znanje nemačkog jezika. Ali hladno je. Ne pada u Beogradu, ali hladno je. Okačit ću znači sajtove na kojima možete potražiti posao. Također preko mobilnog telefona postoje aplikacije gdje možete isto da potražite. I to ću da vam napišem isto dole u opisu. Trenutno ne mogu se setim tačno naziva. Ima, ne znam, Gastro, Jobs ili tako nešto. Ima onda ona aplikacija Indeed. Ali sve ću da vam napišem dole ispod, pa ćete moći da vidite. I pa da, to je to. Ja sam lično otišao u Nemačku preko nekoga, znači preko preporuke. To ću isto opisati jednom od sljedećih videa, da ne gnjavim sad u ovome. Šta sledi? Šta vam treba kad pronađete posao, to je ponudu za posao? Naravno, potrebno vam je CV na nemačkom jeziku, ili ti, što se ovdje kaže, Lebenslauf. Lebenslauf, također pored toga potrebno vam je ono propratno pismo. Nije obavezno, ali dosta njih traži. I potrebno je da prevedete diplome na nemački jezik, koje god imate, sertifikate, šta god vam može pomoći da dobijete taj posao. Zatim preporuke, savjetujem da preporuke također sve ili prevedete na nemački, ili ako imate na engleskom jeziku. Nemački naravno, engleski može da prođe. Sve to može da pospeši vaš pronalazak posla. Dole u opisu videa ću vam opet staviti gdje možete da prevedete svoju diplomu, gdje sam ja moju preveo, i jednu i drugu. Znači, srednje škole, više škole u Beogradu. Moram da kontaktiram naravno njih, da ih pitam da li je ok da ih reklamiram ili da ih preporučim. I kad sve to pripremite i sve to kad imate, vi možete da aplicirate za posao. Sljedeća stavka je da će vas kontaktirati poslodavac. Nemci uglavnom odgovaraju na e-mailove,
za razliku od naših, za razliku od poslodavaca u Srbiji, uglavnom i pozitivno i negativno oni će vam odgovoriti. Ja imam takve iskustva, poslao sam preko 100 aplikacija za posao, skoro za sve sam dobio odgovor. Tada, naravno negativan, jer sam bio u Srbiji, nisam znao jezik dovoljno dobro i prosto nije prošlo. Kada vas pozovu za razgovor, kada prođete, znači prvi taj deo, dobijate verovatno ponudu da dođete na intervju. I na intervju naravno morate pričati na nemačkom, jer je nemački poslodavac. I tamo ćete prikazati sebe u najboljem svetlu, da? I dalje čekate odgovore. Posle toga ide procedura koja se zove probni rad, najverovatnije, i možda i ne, i posle toga ide posle probnog rada, ako prođete, dolazite do momenta, a to je da dobijete ugovor. Kada dobijete ugovor, imate uslov za predavanje termina za vizu. A o tome u nekom sledećem videu. Ćao!